Muthenya wa umuthi uretereirwo na kinyi Akenya othe makienda kumenya riboti ya BBI iguka yuge atia undu uria uratumurite mirugamo mihiu na makiria muno kiuteti mugaru na matanya ma aingi kurugurio kwa riboti ino kuroneka gucenjia mirugamo ya aingi na banene ya atongoria ikioneka kunyita mbaru mendekithia ma riboti ino. Riboti ya BBI ni twamĩamũkĩra wega biũ tondu one niroka kurora gaps iria ikoretwo iho thĩinĩ wa uteti iria itumaga ati the winner takes it all. Nirageria ku address issues ta representation tukonaga ati ringi ta andu aria makoragwo magiproduce ona wingi wao magatuika nio mara produce indo wega. Ni turona riu tukiuga ati nitugucoka gukorwo tugitarirwo mbeca na formula yo turuga one man one vote or one shilling one man. Generally no juge report ino ni report njega kuringana na maundu maria inamo tondu ndwa mbere ni rauga ati mbeca iria ciguthina kuria macinani ni 35% and above. Negacoke kauga ati mbeca iria cirithia kwi development kana maendeleo ni 70%. No kahinda gaka 30% nicio cirathi maendeleo, 70% ni cia kuriha mishara na maundu maria mangi. There are a lot of gains to the women of Kenya. Number one is the fact that the gains that has so far been realized have not been touched. You know, there was a lot of anticipation that there might be abolition of some seats, that there might be, you know, such things. And plus the proposal that if a governor is a man and the deputy automatically becomes a woman, or the other way around, if the governor is a woman, the deputy becomes a man. I think those are, you know, it's really progressive for the women of this country. Ona kuhanoro uguo atongoria ya maugite ni meguthurima riboti ino na kinyi gutigirira mendekithia mayo ni makiguni kuri bururi. Kindu kiria Wanjiku kana mwananchi wa kawaida arina concern nayo ni uri angihota gukorwo ari bururi-ini wina thayo na maicha make mari maicha savi matari na hinya kuringana na uria tuwi na niguo tureciria BBI ino yerekeire guthie gukinyaniria bururi uyu witu. Akenya nao ni moritio kuoya ihinda na gwithomera riboti ino handu ha kuhonio matuhuhu na riboti itari cia ma. People are different kuri andu maranyita tofauti na uria yandikitwo, but twatuika ni tukwaraniria go come up to a balance. The report iyo ati ogwe hana ikurehwo mashinani andu maranirie na report iyo andu maranirie mari enyewe macoke maikare thi tucoke haha January kana February tuke tuone ni maundu mariko magotunyitithania ta Kenya na ni maundu mariko magotuma Kenya ihote guthie na mbere. Kanjo ya makanitha guku bururi-ini NCCK onayo ni nyitite mbaru riboti ino ikiuga wona ya makinyira ni mekwamba kumithoma macoke mahe a Kenya orondo umwe na arumiriri ao mwerekera uria mekuoya. Twina mucemanio kuma mweri 3 na mweri 4 nigetha hindi yo ni tugakorwo na riboti tuhote kumithoma twi hamwe na ni tukahota kwariria bururi uhoro wigie ripoti ya BBI. Matongoretio ni mwandiki munene kanjo-ini ino Chris Kenyanjui maugite he bata a Kenya kunyitana na kwaria na mwario umwe horo wigie riboti ino niguo kunina mathina maria magumeire bururi ihinda-ini riri. Turahoya ati andu a Kenya tugie na kwaria tondu thirikari toyo iki ingihurana na ungumania nigetha tuone jukumu ya Mukenya o wothe ni iriku, jukumu ya kanitha na jukumu ya institution iria ingi ciothe cie bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV Gitagwo Ngina wa Wadurwa.